Selamat pagi, good morning. Selamat berjumpa kembali bersama Nompit pada ketinggian 4 pohon bambu pada Provinsi Pitu Misak. Sekali mengudara 2-3 hari menghilang. Oke, sekarang kita berada di Tongkonan Lak Bilangi, di Pasang, ke Lembang atau Kelurahan atau Desa Tumadatu. Maaf tadi live-nya kita hentikan karena berhubung jaringan di sini sering bermasalah. Nah, sekarang kita juga melihat rupanya masih banyak babi di Toraja ya. Saya kira sudah punah, ternyata masih sangat banyak di bawah sana. Sementara dipotong dan masih banyak juga standby di sini. Ya. Babe ako paparinga siya kupamina siya kupindoga ngapibi siya kupita sa manasa kaya tu inan kupugalo mo sa may pa may taipata ranginasangi kumayate nomoro mulai lo may lapi kepanduan anay keluarga Soangga nasiba keluarga musto angga anak nadukan sagala tapi yona siya no naguro damay randam batu namane da dua ba loo nala sa keluarga so angga da dua ba keluarga damay randam batu keluarga da dua ba tu keluarga Neikta ito dan naluto yan na din bisa panalo sa papadin batu din tamong may gawa mo to. Kemudian nomor 10 Pak saya ko 10 kasera nagwa ni motor lang din gawang mo to na nepon kini na papagong nalado ka pati bisa panalo te nomor 20 si taruna tama to dua ba nalay Halo saudara, oke. Nah, keluarga rupanya masih banyak babi. Masih sangat banyak stok. Jadi lagalabang mo ada dua baba keluarga ready domain. Jadi yang untuk upakarangi kecuali nang yona mo macam siapa ngadim lah ko lam atau kemudian ya tualang yate alang B lananay tama parenta sola majelis gereja yate alang C lananay eto parenge inde balik boko na yate alang D lananay ambe siya iyo ambe inde Tumadatu balik boko kemudian yate alang ayo alang A napake keluarga alang E napake keluarga na alang F napake keluarga. Yang matutuin ang to tatiro kami na susin na kayo misalnya dan siapay ng kosong na den tamunta tatiro kami kosong na patamay tayo tatanda muy di dulu mo kami kosong say patamay kaya tamumi kemudian yaitu para lu kuparapon kilabi lagu tamalan kumwa yan na tete sang promisa daw ki laderam punto terong uminde tu terong lagi pakinalwan danggo yan ata misembay daw ko ano bang misembay sila po masem patawag mi ano ni sa tayo marang ito na to kaya no magmusembay saya rin na lasi di ba ipapitira di sa kanakan kinala lino na panedako di kuya mo te kinalalalan mi kaya na tayo misembay daw, hindi mo misembay sila ko magtunong na tao. So tayo mo kain na to. Kemudian ya tu si Manda, buar kamilan baik kenang tayo na mate, ko si 250 na din na tu aparat pemerintah lang tarima ito. Jadi mayam ito ko parang pulau kita sa lanasang,
O ya pa pala na sidi kumwa tatandai kumayan na de lili na tumada tu ya pinatarima tu tamu ke hari pertama mangkapi di patetu karudusan sabayan talang tarime dolo susite menurut paham kumwa ya pi para ni sangoma tomate mo ke layalo kumi di parok kupisali ni tunuk karudusan na yang talang pertama mo tamu te tak ditandai kumwa menggaranto serkan tolong itu masaki tolong serkan nooko naseng-aseng ana bayam to para lu kumpo pesan iki solanasang nakukuah kurang lebihnya mohon dimaafkan kurus semangat. Halo, si Leo di Pimakaratag itu. Yari to nang kana makon dek lo misa inde. Ditiro prosesnya. Itu dulu kan nana Pimakaratag ke. Di perlu kan tiro nana Pimakaratag kita. Dari sana teh, salon apa? Sangat nate kais. Salon Lembang tumbang ada. Lembang tumbang datu luar biasa. Mengharap kita semakin di depan. Tidak ada japit di sini, Leo. Iya. Tidak ada janda pirang di sini. Halo, saya lihat dulu. Wah, mengharap tengah-tengan. Halo. Oke. Tidak ada janda pirang di sini. Guys. Kami dibaca di Salah. Nah, waktu di Bisa sama janda bolong ada janda bolong. Sa katolisi, yan na bolong mo tayo. Yan. Siya yan ta ka. Makarat na kamu. Istri bolong rin tayo. Guys, so mantap dia Maya. Tapi mo yan. Halo, oi, ada mie gula-gula. Mana gula-gula? Mana gula-gula? Oh, ini gula-gula ini. Oke, baik ya. Kita dapat gula-gula untuk memperkuat gigi. Ya. Jadi makan gula-gula supaya gigi kita tetap utuh. Mana dorangnya Pak? Dari mana kamu? Mana mama? Yuk, lagi mana ada itu? Itu dong dia sekali. Nah, cantik dah sama teh empor neneknya. Jangan siamar sana teh Mei. Oke, lepas bukan nak boleh. Oke, baik. Halo guys. Kola-kola. Halo, Kaiti. Oh, Oke, nak kumbas. Ah, sari kipas sambal lah.
Halo bosku. Halo. Oh, oke. Oke. Nah, saat ini pergi pasar Barak. Wah, ada nih desa di sini. Markuatu kareba yung luas ponda. Oye, kareba men lo sama ne. Malah pula puna sasya men tu. Plato matu ala pia. Iyo. Kunin duka tu lalu rumah sakit pako susi mata tong kisah di mana apa. Di Lampia. Jadi salam lama Natal sama ne sama salam tahun baru. Salam sehat. Oke, baik. Salam Oke, tambah sukses sangat TV oke. Oke, baik. Kita semangat. Siap. Si DB. Cinde Laras. Salam toleransi. Oke, baik. Terima kasih. Ya. Oke, bersama keluarga di Balik. Nah. Oke, guys. Belum pernah ke Sokris minta apa yang milik. Minta apa yang milik tak Sokris. Oke. Apa yang milik itu Sokris. Oke, Bang Jack. Oke, Nias Selatan hadir. Oke, baik, terima kasih dari Nias Selatan. Oke, mari guys. Salam dari Kaltim, Bengalon. Oke, dari Bengalon luar biasa. Halo. Kabel sangat Artis dari Boko ini. Dari Woko. dari Boko hai. Oke, Linggo. Apa kabar? Oke, baik. How are you? You very. And wah, ada Josh. How are you, Josh? Wah, you so beautiful. Wah, hello. Oh, fine. It's good to see you. It's good to see you. Oh my God. How long have you been here, Victor? Yeah. All day? Sudah lama di sini? Yeah, an hour. An hour. Yeah. Okay. So you wet, you put that tissue on his Tissue for to cool it down. Oh, because it gets too hot. Yeah, too hot. Yeah. Tissue. Hey, you're looking good. You're looking very fit. Yeah, thank you. Have you been doing fitness? Yeah, no, not fitness. My stomach is become bigger. No, you're looking strong. Like big You've been doing muscles. weights, haven't you? Muscular because Yeah, yeah, of yeah. this gimbal is to happy SBA. Yeah, so muscular. Oh, Masculine, yeah. oh. Okay, bye. Welcome back. It's nice to see you. We Nice. miss. Oh, Arnold West Day, Yeah, yeah. sudah. Big we can do again. Yeah, on the weekend. Yeah, On the weekend. Yeah, After, weekend. setelah Penguburan. ya. Yeah. We can drink beer again. Yeah. Okay, baik, yeah. We'll come and stay at Pasang for a few days. Yeah. Okay, baik, yes. Iya toh. Iya. Okay. Mantap, Jos. Jos Kapten, ya. Mantap, Jos Kapten. Oke, selamat pagi, Pit Mari Brolo. Oke, Om Chris. Mulai sadar itu, guys. Terima kasih. Oke, DB, salah. Saya Muslim sedang lihat channel ini top. Oke, terima kasih DB. Eka Risti, salam dari Kaltim. Oke, baik, terima kasih. Ya, kembali lagi kita bersama nenek di sini yang cantik-cantik. Oke, nenek yang cantik di luar biasa hari ini. Oke, jam berapa sekarang di sana, Bosku? Sekarang sudah jam 9.50. 9.50 waktu Indonesia Tengah. Oke, ya, jadi kita sama dengan 1 jam dengan Singapura ya. Okay, this is Depotori. Where is Depotori? Oh, okay, this is Depotori, ne. Okay, that's Depotori, ne. Yeah. Yeah, good. Yeah.
Iya. That's bolu ne. Ya. Kasala kalasi. Sola kaloki. Yes. Yes. That's mapangan. Mapangan. Nah. With Ini adalah raja, bolu, kopi, susu. Oke baik. Wah. Mantap. Di Beautiful Mother. Beautiful Grandmother. Ya. Oh. Is eating sembako ya. Oke, sekarang mereka makan siri. Wah, kabur lagi ya. Oke, serunya. Terima kasih. Lamba merasa oke. Ajak makan pagi sama bule sebelum beraktivitas. Biasanya makan siangnya menjelang sore. Ya. Oke, sudah mantap guys. Oke, kita pindah. Wah, putar-putar itu sembako mamigiliw. Oh iya. Mantap ya. Yang kiri-kiri pas susuan. Enak. Iya. Marasa le. Iya. Marasa enak sekali tuh. Wah. Tembakau. Iya. Ini namanya se pedi-pedinya perang lebih pedi, lebih sakit kalau habis makan tidak mapangan. Iya. Le, ada Iya. Nah, kuasa sakit-sakitnya sama pari-pari na to sirari sama pala yung pari di kemang kaki mapang mas tumang kuman dari tidak mapangan. Oke, guys. Oh, serunya ini daerah mana bosku? Oke, Lamba mana Nyang Aldi. Oke, di Toraja di Sanggala, Kecamatan Sanggala, Kabupaten Tanah Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ya, ini adalah upacara adat pemakaman menurut tradisi Toraja. Jadi ini dilakukan atau dilaksanakan selama 4 hari. Ya, di sini. Sekarang hari pertama. Oke, banyak juga ya santing-santing di sini. Wah, yang pakai masker. Nah, apalagi kalau sembako sudah diputar-putar. Yang mana? Oke guys. Wah, ini lagi. Oke, oh cewek Tator Sursel. Oke baik, terima kasih Tator Sursel. Betul ya. Oke. Oh iya. Nah penonton di Mampom ya. Oh guys. Oh. Ya. Nah, jadi karena masih pagi nih, jadi kita masih menunggu jam 12 karena jam 12 lewat itu barulah acara penerimaan tamu dimulai. Siapa kau? Hah? Siapa? Sesama anak sendiri. Oh sendiri juga? Iya. Oke, ini namanya Wahyu Kanteng ya. Wah, ya. So fun. I saw you making, Oke. Ya. getting ready for the big day. Big day. Big Today day is a ahead. big day. Big Yeah. 4 days. Sweater is not good. Okay, not yet. Wait for this. Okay. 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 This is the boom pole, Huh? and this is Yeah. windshield and inside microphone. Microphone. Yeah, boom. Yeah, boom. Yeah, boom. Boom, 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 Bombastic. boom. The bombastic. So this is Bombastic. a recorder. Recorder with touchscreen. Touch screen. Well, it's good, very good. Yeah. Yeah, here. Your wireless is good, also good. Very good.